Sese na wo de wa wo de ekoji sika no. Were efi se wo be ware, wo be wo. Enti sese bi o ware na awo amma. Ukunu be hwemu a na wo de wa wo de akwakoji sika. Eno no na o dade masu. Obi untimi nsuma sika. Obi be ka se obekwa adopte ana no. Yes, oh dear, and oh dear. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana, there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment, a papa, a chair for a quadruple awardisium, any air conditioned room, dear, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing, dear, and then a location or a coffee pipe junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi andada ma na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi sika edinipa ebedru akiri ai abwa sika eni wo hu akyese ye nsempie wo ho nsoso a ne ne ho na wo hu eye adofo ananse nkofo a etwe ede ebel nanso enam sika ye nti no abusuafo nkofo binum ahwere wo mo kra enkwa ebinum nsoso no ne de wo mo te honom no mo kai nyoma wo mo aye wo mo dwen wo mo se mihu yanka nanso so na aka eye eche ni nyina eye anamuntu bi a wo mo etuye afuto bi a wo mo ete no wo masum anu nti no wo mo ede ye adwuma enedei wo mo nyaye ananka saa tebia no odo so wenya ne hotam enso saa tebia no wonyaye ananka agye ne ho ede eye den afrim na abusuafo enne ensem a mede eba ababesom wo no esewani ensese ye kan ede cho na momentwa me ho embra ne ye ba ya donse no mu esuko ede amamo abusuafo na ya to ayensem no eso agese mante wa dodo na nka yenim se ba no sika de anka wo mani di akire ene obi a ehwe se de be ya wo benya sika obetwi eye kasa kese yi bi na ono nso so atimi show off e de akire ne girlfriends ne de keka ho nanso ye hwe ekwan a ma bi no mo nso so e de wo mo abrabo eye na chese wo dwen ho a wonte eye ase abusua abaya bi nsem ode atu eye edwana chese e ka kete na wodi nyina kramporo wode ekokoba for de because of sika wo benya e de free bema e wona no ne yebusa se wonye sika no wonya bibia ana ebusuafo enkomo bi sei eba na chese eno no edi se ye ped nim di form obi a chese wa bene e wo ensem bi ese emu nye ne no entwetwe eye enkomo ye ntwimbe no na wontimi enkyire ensem mo emfa emmaye eno nti na enede yeto ensam e de afra eye nana hema afia boatima so o meka ye ho na ye no embunra ensem no emu nana hema memo akwaba bibia boko yo yeda Kristo asinyame adome so me ho eye ye hwe ekwan a ema binom ye hwe ye slay queens yi wo be hu na we da ka mu wo be hu na we eda eye efiemu we ye say ni nyina ye because of eye sika wo mo epe na enwoma aya na wo mo de wo mo efem no ede chese wo dwen ho a wonti ase ebinom defun daka mu nyina de nti na be ma wo ba wo be pre wo ho ase because of obi ye we nti wo se wo susu nye eye ebianu nti no wo de wo ho ebe kwakoto eye ahawo asemo mechia ahwefo ne etifo Jesu sika de sika de sika ye muja yeso kwoto se sika da bola so a sesa nanso so no eno nkyere se fa wawode fa wonipadua kodafun daka mfo sika sese na wode wawode ekoji sika no were efi se wo be ware wo be wo enti sese bi o ware na awo amma ukunu be hwemu a na wode wawode akwakoji sika eno no na o dade masu obi untimi nsuma sika obi beka se obekwa adopte ana no yes odie ene odie dachi obedade masu awo meni awo yen ense se mi hu yanka na kachi wo hwe sika egudem ebi asebi o yare untimi mfre sika nsoma no nya obi ama na sensu anom eya onipa na obesoma no ese nipa na obenya no so do awode e kwakoje sika no odigi wani wo social media ese no ekusi den ebi kura kwa omoma bi mini madamfo bi boyfriend a achebe 10 years me
omo ye mema 3 omo nyina akoy ono nko ama up to now Okay. ye hu boy no Taifa that time na sa ayifo ya ba up to now boy na ama bi why ne ma me ahwe ade all because of sika menim obi nso a wajire ne ho aye adwuma den na wanye sika wajire ne mma wanye sika wo kunu ene mma enti woni sa nipa ne miero no wan na bedi de enti no mesre yi nua ma no ene na social media so eka ho na ma ye sa ne ma no obi wo a sika no onni bi oni ajapade okorrent car okoji obi fie okoji obi mobile phone na ne boy den o dey be show off social media enti o ti baby o be force ni pasu mesi na onye obi o na hwede waye ne bi ofa baby nti bi so mi kofa baby na sabi o wajimi because ono na akosere no dey be sa show won na wo de wo ho wakoda funda kam ebia nyame amu a o mma biem so within 3 4 5 years na wo se owu because sikadro bia na adro bia no eniema sunsun so obonsam emfa na ade ma wo kwada obema o chocolate owia o de code ne crock ni ade a enyo ebe samba be kam enti me feel say sikadro ni we no ehun na mami emma binom krampo timi ne nkraman ya da wo na wo mo no so den na betimi akade afa wo mo se nipa ya bo se wo de wo ne eye wo yonku nipa enna wo de wo se kraman enna wo ne ne beda ni nyina ye se because of se wo person won na eye ka kese no de mu no na ma wo danso e wo nipa no mu ana how are ye haili eye sikafo no e no ka ho bi na ma obi aso wo person won ne sika ni bi ana any bread because a didn't na nipa dasani nipa nyame abo asanipa se oni oba ne bema ebeda emwa ne moa ebeda mepa macho mebusa tiefo se mamu se kraman ne akonche adada no inko so da ejira moa ne kraman nada kraman enti adenti na wo ye nipa no Oja won say me ne abo kraman ebeda because of sikanibre because of social media trend koso we kita iPhone 10 iPhone 2 we kita kan ti mi so no me pebi na kwan a me de be fa so a me de benya bi no e wo say me ne kraman da ne ma misika no ejuma den wo ho ebre ye ejuma fa won say ye ejuma fa won sa be ma yeso be sam woni wo fufure enti saa na be ma ejuma den wo a amanfo ginejira sabi wo abuso kan traffic mu ye ejuma ye ma omo ye hwe ye papa no to say despite no seconds no omo ye yie ne omudin wo abonten na omo anye saa ne ma we bi ye nyina ye nim despite not on cassette near the seconds not on paint wo konkomo wo kantamanto eno mo nyina ya defo omo ankoye saa ne ma we bi eno ntino musi Canada so wo omo mani omo nananom be ba reto but mo amokoda funda kamu ne nkrama da na mo ni enche na hye enti mestre se mo ma ye ni na ho na mami unhu ne se ye enwoma ekoso ananse de enti ama sika yi ehu ebe hia eye nipa dodo na ye se oman ya ye wo ma na abusu a wo mu krampo ni se woni sika wasem ana wo wonu mu asem krampo ni enti unhu ne se eno nsusu ka ho eno tina ma obi asori a wo bo so nsusu nya sika because se minya sika na wo betie ma asem de na ekwan ya mefa so amenya sika no na emenya se de be ya mesusu manu mu asem yesusu ye betie ni de aye bibi eno so ka ho because abusia ni bi no woni sika ye mfrɛ wo asɛm kra ba ye mfrɛ no abetenam o we dey no we you catch ni sika be no dey bebo ɛno nti na wo se wo de won sa aye adwuma wo ye adwuma den obi wa so ya no wada na wo dan sika ne be ba da bi amma enti na wo se wo ye short way a wo de benye sika na wo de koda fon de kam na wo ne krama e koda ne ama wo bi no ye adwuma wo benya enye sika obenyama na bros but oso no wo de wo ye adwuma ye din a me pecho oso ya no patutu ya me so betra ha ho machin so we e betu ya woka so wo fie na wada e betu ya woka entu ya woka eti mesre say ye nya adwuma na this the time I was here jai funda kamu dane sikadro ni we emwa acha 10 years to come ida se sika ne be hye obebodam
Unia be basa na no fa so be na wo so na mami ya si ane ye ntia futuo ye mbenkrofo no muntu ye futuo na pese mi hu se afutuo nyina e na wo se wo mfa na because ye nua bayi ne nsemi a wode beto abonti na chese ye yonku bi na tu ne fo se ye ida se wode na wode anase ne ba e ne bekwa ji sa akwanche se de bi obetumi attract member no wanya siketi pese mi hu se afutuo bia e na wo se wuntie emfamfiri wa yonkofo e ho ana enye futuo nyina na wo se wutie metiwe minimum nsa no okay me namfo a me nyomo nam bebre enom nsa na no nkyere se e wo se de omo ye no ensa na omo nom no e wo se me num bi because bia me hu me se me nom nsa me yare ana me nom nsa se na me behave no emwa enti no na madam fa force me ana na nom nsa na no matie ben se me fa obi afutu bi wa obetie na so no tie ye no famu aba asema madam fika se me fa ma wode enkoji odwe wo se daachi e wo se me ware na me wo na me de ma wode enkoji a me den awo watie but me ni so emfa nya ejuma obetimi ni obi annante nipa no jot onum wi onum nsa woni ne nam obeti obeforce oncheche onfa mehye wa no waka ya sama o ka chro but o hwe na emwa wa mendi so enye afutuo no utie by one digest ade na hunu de beboa na wafa de emwa na wajai ayese be ma oba oni na wa force madam fi so pew by force madam fi so pew we ti say on force se bio ma wadam na dam fi be ma ne wo meda wo na kai no wadwen na chima koto so enti wo so be ko but utimi dwe ho na ayese o da be emwa mea on show enti no ye ma ne bi wa ya na ye fe ye de say na ifa na ko ya wudi nya we amen because ye ni pass we see adro because ye ni wow eni e fa me kwai no so de wo ko but o kai na wo so krabo utu no say de wo ye anye o okay enti ma ono krofo so say ye nkwa o ho enti na ya na ebi wo ho a ye nso no se bi ye nyusu ya adwen akra ye ma ya adwen ye smart nye say ya dan for car say ye nkwa na wudi so because I so won say dache ade a me ko ye beboa me medachi sikai enkosi awiye eno na woso muhu okay se sa sika no ensi awiye nche na asa se na woso mami we dey ye dey enkomodidie no eba eye na wie ya enisa won mu ache so wo madi namfufu achi wo madi eye ayonkofu achi akwakopie mu e won pempenso bi asese womo eda womo enna akada ne eye nisuo sikai nsuso womo akwakoje eye den awia ma chese hu susanso de ebenya aba womo so a enisa afutu ben ena wode be mo ene womo hwe ne mu se me yonko anya sika enti ene me nsuso me akwakoje sika do because that da ye bo hu de ro ne nsuso nkrofo eye den eye afutu ben na de be ma eye safo ni nyina na ye mfa yedwumade no ensi yo afutu a me de be ma ahwefo ne atiefo ne se ema obi enna dawo ema obi ntufo afutu bone sikaduro ewo ho na emom no aya adwen se ebekwa akosi daben wawieye ebeye wo sen bebre ekoje ebodam ebi koje ma leta no sika no esa ehye na wabrabo aye obasa enti mestre se mama yemfa yensa anya adwumaden na ye nuanom so ati social media na omo ye neema de ha ye mabu na eba no mesre obi wo ha woni bi wakosre ode ye show off akola bi nso wo ba bi ohu obefo se wakoji sikaduro nti menso menkoye bi mesre se mama ye nya abotre na wiase agepade ye mfa nko ba bia ti ye nya abotre sikaye de ti nya abotre ewusiafo ai na nahema na akasa no na nahema tufu wi a panyi dware wi na chese nso asa bi eni hono ma me de eka wonti ene mgidi ye se wonsuso udi ebi ebeso eye ukutukum na chese udi etu eye anamo enye hyenhyen nyina ene ye sika kokko na enu nti no wutu anamo a na wa ma wani ada ho no mo kama na ewusiafo ha ene ye de nkomotwetwe no esie wonso wadwentwe futu a wonsuso betimi de ato eduano fabra ewotuma GH comment section na like a videos no na share on all the social media platform so media ene akuya sikapa dasene yebesan edi ehia edwa